Philippians chapter 2, basahin tayo from verse number 1 hanggang 11. Philippians 2, 1 to 11. Let's read all together. Begin. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory. Let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay? Our series is The Marks of a Maturing Believer. Dagiti marka wenno pagilasinan iti maysa nga Kristiyano nga aggigrow ken agmatmature manakem nga Kristiyano. And our lesson under this, the second mark of a maturing believer is Christ likeness. What is Christ likeness? Okay, let's read Christ likeness. The process of becoming more like Jesus, resembling his mindset, and showing his heart. A Christ-like believer bears the qualities of Jesus. This is the natural byproduct of spiritual growth. I want you to realize nga ti pangrukodan ti Apo ket saan nga jay talent mo wenno jay educational background mo. Ti pangrukodan ti Apo iti maturity tayo ket makita kadi ni Kristo iti biag tayo. So uray adda talent tayo, adda digiti resources tayo, adda iti abilidad tayo, nuhan nga makita ni Kristo ti biag tayo, bale awan pa lang ti serbi na digiti nga bambanag. So ganon kahalaga ng isang believer should aim to be like Jesus so that he will be used of God. Okay? Let us pray. Father God in heaven, thank you for the song that we heard, Be Strong in the Lord. Lord, help me tonight. Ti panang i-explain ko man na po dati mensahem. Challenge your people. Lord, steer our hearts. Tapnon ti puso mi Apo, i-aim mi kuma, tarigagaya mi kuma Apo Diyos. Iti agbalin nga kaasping ni Apo Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated. Lagi-lagi pun tayo kakabsat, ngano datayo nga Kristiyano, haan nga tilubong tikit-kitan tayo nga modelo. Because they reflect a different image. Iso nga, hantay nga tultuladen, kan saan tayo nga apalan, day jay biyag iti tao nga awan pay ken Kristo, dede ko natin nga aday tilubong, because sa bali, day jay image kadakwada, iti successful life, naragsa ka biyag, ken fulfilled nga panagbiag. So they paint a different kind of life. Datayo kat na isalakanen, tagalangit, naglagipon tayo, nga kadagiti tao ti lubong, digiti kinabaknang da, adda ti rabaw ti daga. Datayo, adda jay langit, dagiti true riches tayo.
So sa bali kakabsat, ti mindset, perspective, ken direksyon ti biyag tayo nga kas Kristiyano. On that note, isurok nga rod kay tultuloy kada kayo kakabsat, daytoy lesson tayo nga may kadwa nga marka ti maturing believer, and that is Christ-likeness. Ti saludsod iti daytoy nga rabii, ket makita ka din ni Kristo iti biyag tayo. Makita ka di iti langa, do we bear the qualities of Jesus? Do you resemble the mind? Agkapanunot kay ka din kini Apo Jesus. Masurutam ka din di mindset ni Kristo. Kasi the ideal ken model ti Kristiyano awan sa balinuhanga ni Kristo. Ket kuna ni Apostol Pablo, for example, kada kam nga pastor, surutan da kami, gaputa sursurutan mi ni Kristo. Follow me as I follow Christ. So, speaking of mindset, kakabsat, tapno, deti kat iset ko amoy iti may sa karigatan ngamin ti preaching, di pa nang iset iti, di tono, di pa nang iset mo ti momentum. Di may sa karigatan ti preaching. I can go ahead with the point, kasla awan to, ham mo makita kabsat ti sense na, nuhan mo nga, umuna nga ma-appreciate. They jay value, wano relevance, the message, iti biyag mo. Kasi uray bagbagak, Christ-likeness, kalag, taltatag, agawang-awang ata, kaslang han mo mo't ma-relate, ibiyag mo, day bagbagak. So, i-relate ko nga muna, numan pa di Sunday, amok nga nakita yung kakabsat, nga, siyempre, 3 days, baka nalipatan tayo manan. So, i-relate ko manan, di biyag tayo, deti, essence ti Christ-likeness, tapno, mayat jay, kaslang ti arig na kumakakabsat, I will set the appetizer. Appetizer muna to. Hello? Tapno, uray, kasanot ka imas, di makan, no awan appetite mo, kabsat kat, paslahan na imas ti mangan. Amen? Kat makitak, dagiti lang langayo ita kakabsat kat kala, awan sa appetite yung amangan. Iso nga iset tayo di appetizer. Okay? So, ti opening na deti kabsat, dinggan nyo deti ti opening ko, dinggan nyo nga nasayaat. As a Christian, agkapanunot kay ka din kini Apo Jesus. Why? Kasi kung na di verse 5, di binasa tayo, let this mind be in you. So I don't care, uray nagaduti planom, no hanga panunot ni Kristo deta daging ka, sa balit pagturungan deta nga plano. Hello? Uray aduti pampanunutan tayo, no haan nga kasjay panunot ni Apo, deta data panunot mo, iyaw awan na ka, deta nga panunot nga daging ka. So as a Christian, masapol nga masurutam, makumpasam, jay panunot ni Apo Jesus. Let this mind be in you. Di jay ti point tayo dati di Christ-likeness. Hello? Kaslay dat tayo kausad. Alakat, kung kinipapagaputa, siyak tinapan nag-supervise dete demolition tayo, kan renovation tayo, jay lawag. Kat siyempre, di kita naadal ko keng kuwana, ti panagkikadkadwat, kakabsat, ti construction, akat pinadas kumot nga kaslay apply, di gijay. Oo. So, itayang kakabsat, sumang putak, ta iso na nagmalmalimot di pasukin, tayo matawag ti bigat, ana pa, umay kadtoy. Sana anak ko kat ado ti ubrak dito, ado, si kaswag katanda mo ubra, dito no awanak dito, ikunanan. Apo tulungan na karuda, tapno, no kasano ko matilaing ni Papa nga mang supervise dito, kas jay ko makanyak. Makita yun, di jay makuna nga, let this mind be in you. Bawatan nyo kabsat? Hello? At times, dati nga parents, at dadigiti bagbagate, kadigiti anak tayo, nga handa maawatan, kat kung kuna tayo, maawatan na lang kumati, at dati panunod ko. So in the same manner, kas tamet kakabsat, ti kas larik na ni Apo Jesus, kada tayo, nga namati keng kuwanan. Nakitkitaan na kaita sa dinuman ti ayam mo, adda ka man ta balayo, adda ka man ta opisina, adda ka man kadigiti sanctuary, kitkitaan na ka ni Kristo, kat kung kuna na ti uneg na, masurutam la ko mati panunot ko anak ko. Makumpasam la ko ma, maawatam la ko ma, no kasanot panunot ko, kasta kumamot ti addaking ka. Iso nga ti simangpot kam itay malimang kakabsat, mapanak kinibaba. Ano pa, kumusta? Naragsakak ka, kumusta? Kat, kung nakingkuan kat, awano siguro sikat adadjela wakat adadot no obraan digiti karpintero. Anyway, kasto in-explain ko digiti kwakat alagat hamot agun uni, jaka mo no mayat isuna kakabsat digiti inyin instruct ko jay.
Dakam kini engineer Dino, taisot imen ang tulong kanya ka nag-assist. But my point is, nukit kitak day jay, laing ni Pastor Jung kakabsat kat ko nag-apo kas jay la kumamot da jay panunot ko. So, maawatan nyo di idea nga, let this mind be in you. Haang nga ti panunot nga aimem kat jay panunot ti na inlubungan nga tao. Wano ungodly, wano wicked, kuna na di Bible. Hanga di jay, iti dapat paka-inspiraram nga panunot. No Kristiyano ka, ti dapat paka-inspiraram nga panunot, the mind of Christ. Okay? So with that as the opening, let's now move to our topic. Okay? The mindset that Christ has modeled to us. So i-share ko kada kayo, ipakita kada kayo, day sikreto ni Apo Jesus. Day panunot na. Okay? Tapnon ti kasta, kat datayo kakabsat, agrow tayo, based ka day mind of Christ. Kasla kumamot kanyak, kat no kanayon nga kadwak ni Pastor John, makitak di gunay na, awan pa panan, no, di makupyak di panunot na. Am I right? Kasi no sinut kadwa, makupyam eh. Oh, pati lang nga kakabsat kat umararni pa'y talangam no kwa. Amen? At ngimisit iso na kat medyo ngumisit akmot ng kakabsat. Ala, da kayan tasum, hanyo makita? Haan? Hanak nagisit? Haan? Inedit na lang ta video kakabsat. Ha? Ngam diti actual kat ngumisit tayon. Okay? So, no sino pakikat kadwaam, umarni ka deta kad kadwaam. Okay? So, same thing. Da tayo a Kristiyano, we walk with the Lord, umararni tayo kadijay panunot ni Kristo. Anat nakita tayo this Sunday, nga mind of Christ. Alright? Number 1, kakabsat, is what? Humility. Napakumbaba nga panunot. Okay? Napakumbaba nga panunot. So, makita tayo kakabsat, dito verse number 3, kunana, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Lowliness of mind. Dahil ti sikreto nga dapat ma-learn tayo nga panunot. Anat lowliness of mind. Okay? Mabuyugan ti kinapakumbaba, kunana. Let each esteem other better than themselves. So, dito yung kakabsat, tinadal tayo di Sunday, humility. Ket, dito humility, anat nakita tayong ingredients talo, SOS. Selflessness, obedience, servanthood. Once kakabsat nga nagsagabsip king kadeta nga karakter kat nasurutam ti panunot ni Kristo, rumang ay ka Kristiyano. You will become a great blessing. Okay? May ayo ti Apo. So, naadal tayo di Sunday, selflessness. Now, lagipon nyo man kakabsat, Monday, Tuesday, Wednesday ita. Manglagip kayo man, no adda na kaipraktisan nyo ti selflessness, nanipod Lunes. Try to remember, I'll give you 10 seconds to think. Addawan. No adda, thumbs up. Oh. Awan? Oh, kakabsat. Iso nga dapat i-practice tayo. Selflessness. Anat selflessness? The selflessness concerned more with the interest of our brethren, not just of self. So, last Monday, sinot kabsat nga na panunot mo kat ingkararag mo, hala di bagim ti ingkararag mo. Dejay ti selflessness. Sino kada kayo kabsat ti ingkararag na iti sa balya Kristiyano, hala di bagim at ingkararag na. Oh, deta selflessness. Tatabsat, dinamag kuging ka, matauhan kan. Dapat tuno Domingo, damagag tumanan. O, kung nagtuman kada kayon, idi Webes, Biyernes, Sabado, sino kada kay tinaka-i-practice ti selflessness kung nagtuman ton Sunday? Hello? Una kakapsat, aging kang antay masursuro. Kailangan nga i-follow up ko deta. Selflessness. Nagsimple, o kang kay ti idea, simple lang. Di ko na akong prayer. Apo, ita nga bigat kat ikararag ko ti kapsat malagip ko apo idi ka naman nakitak jay church wano nakitak jay Zoom ay wala po malagip ko deti nagpa-pre-request di Wednesday apo ikararag ko ni Ma'am Villena may taga-apari apo sang ko malagip jay naga na mabalin di mo malagip ngem apo da nagpa-pre-request nga taga-apari apo na atake kat ni ag-therapy tulungam ka di apo Diyos di jay nga kapsat. So selflessness halat ibagim ti inkararag mo nalagip mong inkararag ti sa bali. Okay? So, i-practice tayong kakabsat. Amen?
sino kada kayo ti mangi practice iti selflessness, iti prayer na starting tonight. Oh, deta. Simple deta kakabsat. So, itong Domingo, sa ludsudok to kada kayo. Sino kada kayo ti nangi practice, ti selflessness, iti panagkararag. Okay? Now, anapay ti nakita tayo ti selflessness itay? Nga kitain tayo ti pakatulungan ken pagsayaatan ti pada nga Kristiyano saan laeng nga iti bukod tayo nga pakaseknan. Oh, mabali mga sukatamhal nga pada Kristiyano, iti trabaho ti Apo. Amen? Oh, madaydayaw ti Apo, kada kayo nga kakabsat, nga gaputa madamat project. Alagat glory to God kadigiti amin nga cheerful givers. But malagip ko lang, dagitay umay mangmangted iti pagmerienda ken pangaldaw. Amen. At malagip da kami kakabsat nga umay pagmeriendaan ken pangaldawan. Amuyo, ti Pastor John, dagiti agubra ita kakabsat, pagmeriendaan na pangaldawan na pay. Uray sa ludsudan nyo kini engineer, awang kastang agpaubra kakabsat. Ada engineer? Awan. Isor nga ti bigat, dagiti may jalawag kat nagbalon da. Nagbalon da. Ngam ko na ni engineer ito bigatan. Hanggang ito, balbalon tong bigatan kat pangaldawan na kayo ni Pastor. Ngam inlutuan milat takakabsat. Ti ana, lauya. Amen. Paunay kan nga nasagpawan iti naluom nga papaya. Kabsat. Kat mabilbilang numano iti lasag na. Ngam iti diguna, gudwa iti dakila kaserola. Ngam tinanam na kakabsat, talaga mabang-aran ka. Oh, di mi pinaibos. Inyawid ko kumagaya, maya. Okay? Oh, ay, datay inyawid mo? Talaga nga, agkapanunot ta. Okay? Very good. You see that? Oh, so, praise God for that. That is selflessness. Kunam, agmerienda, kat inakmamot iburayan di pagmerienda da pastor, kundi gidya agubra. Okay, so there are many ways to express te indenay mo ti bagim, gapulaang ta in priority ti trabaho ti Apo. That is selflessness. Okay? Now, let's move to the second. Ti lesson tayo itakakabsat, okay? Nga another aspect ti humility, kat saan lang nga selflessness, no diket number 2, obedience. Obedience. The obedience kakabsat, kat submission to God's will, no matter what the cost may be. Amoyo ti maysa nga, dahito ti maysa kakabsat, nga makita tayo, nga example, wano modelo, kiniaputay Heso Kristo. Philippians 2:8. Kunana, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ano, dahito nga nagtulnugan ni Apo Jesus. Para ana, dahito nga nagtulnugan ni Apo Jesus. Siya sino tinagtulnugan ni Apo Jesus. Dahito nga kapsat, kat may panggep, iti salvation, iti humankind. The Father, isuna tinang plano, no kasano tayo nga maisalakan. Amen. Ni Apo Jesus, isuna iti nangaramid. Babaan ti panakatay na jay krus. Inaramid na, inpatungpal na. Dayjay nga plano ti Ama, nga wagas ti panakaisalakan. Ni Kristo iti nangipatungpal. Babaan ti panakatay na jay krus. Kat ti Holy Spirit, isu ti umay agtaeng, kadagiti amin nga imawat kini Apo Jesu Kristo. Amen. So, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Ano dede kanta tayon? God sent His, sinod nang ibaon iti anak? God the Father. Amen. So, anat makita tayo kakabsat, kini Apo Jesus nga panunot, an obedient mind. Are you an obedient child of God? Obedient tayo matlaan kakabsat? John chapter 6, verse 38. John 6:38. Jesus said, for I came down from heaven, bimabag manipod langit, not to do mine own will,
but the will of Him that sent me. Nakita yung kabsat? O, kuna ni Apo Jesus, bimabaak, saan nga tapno aramidek ti pagayatak, no di kat ti pagayatan dyan ang ibaon kanyak. You know, deta ti tuladem kakabsat, nga purpose ti biyag mo ita. Apay nga si bibiyag ka. No, ka nakapay ti Apo ti 5 years. Kalpasan na, maitabon ka di HBBC Memorial Park. Ika na, project yun lang. Ka nakapay ti 10 years. Anat aramidem. Di nga may kakabsat? So tuladom deti ko na ni Kristo, not to do mine own will, but the Father's will. Obedient. Okay? Now, deta ti may isang characteristic ti maturing believer. Makitam kakabsat, di obedience. Kasi kastoy, dinggan nyo kakabsat, amuyo ti pa nag-grow iti Christian life, kasi kaya tayo nga maawatan na yan, isummarize ko, ti pa nag-grow ti Christian life kakabsat, no assessum kan isimplify tayo. The simplest nga pa nang explain tayo ti Christian growth, kat depende day level ti obedience mo. Nawatan nyo kabsat? Halimbawa, in the area of giving, okay, kung ano di Bible, bring ye all the tithes into the storehouse. So nangag mo nga na isuruking ka, ti panangtod iti tithe. Sa una, ag-struggle ka. Pero ag-pray ka, di ba, Lord? Dahito yung nga ba nagtipakididilam kanyak ti Christian growth ko ita? Tulungan nak nga grow ka dahito yung nga area. So, what happens? You begin to what? Give your tithe. Sa una pa lang, makita, Apo, masayangan ka. Siyempre, damdamo Amen? Kala dete may isang kabsat nga nag-tithes ko na nagat, Pastor, ti utang ko ti Apo, bayada ko ti 4 months ko na hantay pa nga member ti church di jay. Ngam kitaam kakabsat ka talaga nga i-practice nan ti usto nga panangtod. Kat itod ko, dete pagkapulo ti Apo, pitod mi Pastor, 4 months. Sana ko na kanyak, gusto dete ko na ti kabsat. Nga no itod mo, kat makitam di amount, kasla jeriknam kat karla adda pa nagrigat na. Anat term na ti Ilocano. Kasla agkad jeriknam, tinaintawan. Ngam as a Christian, maayayatan di pusom kasi mapadayawam ti Apo. So, hindi ko ang kapsat, inyawat na kanyakon kakapsat. So, da nga gasawa intud da kanyak. Kating kararaga kita. Kat kunak bendisyonam, di kiti nga kakapsat. Tar marugyanan dan Apo, nga ito tiya pagkapulugan ka. So, papakam ti pamendisyon nga sana magatgatang ti anyaman na pirak. O, hindi nalpasan ko na in Jesus' name, Amen. Kuna na, uri lang nga sumgarak ti kararag mo, Pastor. Amen. Itata ka kapsat, ituloy mo, kapsat, ituloy mo nga i-practice deta. Anat mapasamak, you begin to grow in that aspect of giving. O, tuno ka man ang kakapsat, madamag mo, at dapay gayam, digito makuna nga mission offering. Ano dito mission offering? When kakapsat, tatultulungan tayo, digiti local churches, kan foreign missions, kan digiti mismo nga churches tayo. Masapol kakapsat, iti panakasustain digito. Kat kayat mo't makipartner, kat uray, haan ka nga mapan, ijay, sabali nga nasyon. Ngem adain paset mo ti foreign mission naman ko na. Kat anyaman na may sala ka na kararwad jay, adda bingay mo, kan ragsak mo, kasi adda paset mo jay. At kunam Apo, naitod ko tay tithes, alamang tudakman ti foreign mission and local mission. Apo, another challenge to grow. So, yung makitam kakabsat, DJ capacity nga grow, lumawlawa nga lumawlawa. From a naked nga puso to a puso nga kalakarayan kakabsat nga mayat ti panagayos na. Kano kitam takarayan kakabsat, no dumakkel, anat mapasamak, deta karayan, gamgaman na kakabsat, iti sangat. Maitepang, kasta no cheerful giver ka. Kuna ni preacher Glenn kanyak, among manong kuna na, dito nagsasarno nga project tayo, makitak ti, dito cheerful giving, once nga narugyam, agay ayos latang kuna na kakabsat. Katuna kunak. Iso nga dapat, nagsarsardeng ti proyekto ti HBBC, tap nagtultuloy lat ti ayos na kakabsat. So, nag-grow ka kadijayan. O, hindi ko ang madamag mo.
sacrificial giving, commitments, anaman di jayan, kastoy. Then you just grow. So, DJ, Christian growth mo, kat level na, wano equivalent ka DJ aspect nga nagtulnog kan iti Apo. So, whatever aspect ti Christian life mo, nga makididil ti Apo ken ka, kat agis struggle ka, ti pa nag-obey, DJ nga aspect, ti kayat ti Apo nga ag-mature ka nga aspeto in that area. So, maawatan yung kakabsat. Kasta ti kalasamari ti Christian life. Oh. Amen? Kasanot kapasidad, kasanot kadakkel, di capacity nga ag-obey iti Apo. So, ti immature a Kristiyano kakabsat, on the other hand, deti immature, so deti di ko na ni Pastor John nga papaanawa a Kristiyano. Deti di Kristiyano nga pushmatic, sa naggunay, awan kusa di loob na kakabsat, adupe lang nga panang beg mo, madagdagulit, sanan to aramiden. Tapay, ti immature a Kristiyano is stubborn. Amom, dahil a Kristiyano, kanayo na nga mga gan, kanayo met nga makisarita ti Apo, ngem saan napulos nga ikaskaso, aging gana kakabsat, nga tumaltataltaglat aging kuanan di sa uti Apo. Amuyo kakabsat, malagip ko ni Pastor John many years ago, kunana. Nusyak tiag kasaba, kunana. Saan ka nga paspasagidan, tamtamaan ka. No kasanot katangken tapusom, deti pa nagkasaba, kasla martilyo, maso kakabsat. Kat digitoy kwa, da Pastor Charwin, pati iso kakabsat, kat ite imaso na, deti maso na kakabsat, hamag nga tay pader, itinaburak, tay mo't maso tinatukol kakabsat. Nalupoy jay maso. Ag-surrender jay maso ka di jay pader. Tika bugbeng na kakabsat. At digiti nagkauna nga balbalay nga nagbabangbang 5 ti hollow blocks na engineer. Oh. Tata kakabsat, kuna ni Pastor John, no tapusom na tangken ti panagkasabak martilyo, buraken na ka. Ngam no tapusom kasla goma, kunana, ti panagkasabak, ket kampilan, tuduken na ka, kunana, kakabsat. Di awang kawalam. Oh. Malagip ko deta, kasi adamay sa nga pastor nga nakasarsarita recently kunana, among pastor, adamay sa nga miyembro me, tinakapalukneng ti puso na ni Pastor John kunana. Oh, tinakapalukneng ti puso na di nga miyembro me ni Pastor John. Tahan na pulos kaya ti agpalda kunana. Nakano kalait pulos. Malagip po pa, many years ago, ikaskasama ni Pastor John di pa nagpalda ti babae. Nga dapat no babae ka, pang babae isuot mo. No lalaki ka, pang lalaki ta isuot mo. Di na pulos kaya ti agpalda nga no. Kat nag-preach ni Pastor John, kat kunana nunat ang ganta pusom, martilyo deti preaching ko kunana nga no. Nuguma tapusom, kutsilyo deti, kampilan deti preaching ko. Kat kunana nagpaiso, anapay, tatakakabsat, kat agpalpaldan. So, naburak di puso na, amen. Nga mado Kristiyano nga stubborn. Uray mamulit-ulit kakabsat nga isursuro awang pulos ti pagnakman na. Oh, why? Because awang kingkwa na the mind of Christ, obedient. Anapay kakabsat, immature, rebellious. Anapay, lots of excuses, adut rason na. Itam, isoday ko na dan, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, may paraan. Now, anat kahit na nga sa unti obey? Okay? So, di mo na nga na selflessness, obedience, ha? Talaga nga ipalnek ko, ito nga word kada kayo. Obedience. What is the meaning of obey? The meaning to obey is what? To carry out a command or instruction. Deta kakabsat, amom, uray yan at papapanam, opisina, kumpanya, uray eskwela kakabsat, agdependar di jay panag-angat mo, wano panag-progresom, jay laing mo nga mangi-perform ti command kan instruction. The mind of Christ is this, idi binilin ti Ama iso na kakabsat, it is as good as done. Han nga, I will do it, no dikat, it is as good as done. Consider it done. Amom, no kumakasto yung agpipreach ni pastor,
Kat adda ti pakisaritaan ti Apo king ka, hamo nga dapat nga itong tungkwa nga, haano, dikat ko nam Apo, deta nga nakidilam kanyak, Lord, consider it done. I-apply ko deta ti biyag ko, Apo. Oh, nakita yung kapsat? So, to carry out a command or instruction. Okay? Kat, brethren, listen, every day of your life, makaliklik kaya, iti command kan instruction. Dakay nga gupubra, maliklikam ka di, awang papanam nga awang command kan instruction, anywhere you go. Oh, ag-drive kayan ta highway, api awang ka ti command and instruction dita. Pada sa mabalusing-singan, no nairan na kakabsat nga dadigiti highway patrol, kudas mo. Oh, nakita yung kakabsat? No entry ko na nagat sinarek mo. So everywhere you go, there is a command and instruction. Kita nyo, ana iti mang determinar, ti pa nagprogreso ti may nga pagilian. Ana, depende di disiplina da, ngagtulnog kadigiti instruction, regulation, kan rule. Ape nga ti Pilipinas nagrigat nga umangat, amuyong kakabsat, stubborn. Kastamot ti Kristiyano, uri na kabaybayagan na makikimgimong, hamo makita nga gigrow awang kakabsat, taana, stubborn. Nakita yung kakabsat? Ano na, di ko na di-presenten? Sa ikauunlad ng bansa, disiplina ang kailangan. Anong ibig sabihin ng disiplina? Pagsunod sa batas. So nga ni Apo Jesus, inpakita na dito yung ehemplo. Kada tayo nga Kristiyano, nga no, damay sa nga area, nga pag-istragelam, nga isumot ti tulbek, nga agsaksid ka, iso deta area, ti pa nag-obey. Kat no ma-overcome mo, di jay bangan, ti pa nag-obey, kat makapagtulnog ka iti Apo, kakabsat, nabalegi ka a Kristiyano. Oh. So like Jesus, our purpose of living is to do God's will. John 4:34. John 4:34. Anak ko na ti Bible. John 4:34. Oh. Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me. That's what you call preoccupation. Awan iti main thing di panunot ni Jesus Christ no hanga di jay bagati Ama. Kat anyaman na stage ti pa nagdakkel na, di na nalipatan di jay. Iso nga kada kayo nga padak nga di makkel ti church, uray agbaling kaya professional, di yung liplipatan ti pamilin ti Apo. Ag-college ka, laglagi pam, dagiti sursuro ti Biblia. Ag-graduar ka at college, agbaling ka professional, laglagi pam. Iso dapat main lat di panunot mo. Di plano ti Apo, di mission mo a Kristiyano, di panggep ti Apo, iso lat main di mind mo. Nakita nyo ni Jesus Christ, ubing pelang kat isot priority, di panunot na. Idibirukan ni nanang kantatang na, nga Jose kan Maria, kat nabati, 3 days, nga nagbiyahe da, nagawid dan. Nagsubli da, kat kunada nabirukan da, nagkapwam, sapsapulan da ka, anak ko na ni Apo Jesus, api sapsapulan da, I am about to do my Father's business. Ubing pelang amunan kakabsat, si papanunod jay, nangibaunan ti Ama. O, hindi ko ang kakabsat. Okay? Magbag na isuna. O, kita nyo ha? Kapudutan, aldaw, tingat aldaw, alas 12 de aldaw. Kat, nakasarita na detoy, Samaritan woman. Okay? Cut the story short, after the conversation, mga 12:13, agalauna, imay digiti disipulo. Okay? Tarapanda, nangi-take out di Jollibee. Kat kunada kini Apo Jesus, Lord, mangangka. Anak ko na ni Apo Jesus, my meat is to do the will of Him that sent me. Kakabsat, agan na tayo, makaraman tayo lat na imas nga makan, malipatan tayo, di panggap ti Apot biyag tayo. Lumungaw basit ti biyag tayo, malipatan tayo, ti panggap ni Apo Diyos ti biyag tayo. Hello? Dapat di jay will ti Apo, jay pagayatan ti Apo, isut main jay panunot ti Kristiyano, like the Lord Jesus Christ. Oh, you see that? John chapter 12, verse number 27. John 12:27, now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. Narigat deto yaramidek ko na. But for this cause came I unto this hour. Numampay narigat detoy. Daytoy tigapuna no apay nga daak iti daytoy nga lubong.
This is the reason why I am here. Do you know the reason why you are here? Do you know the reason why you are there? Dakay nga databalasi tao. Do you know the reason why you are there? Dakay nga yan, di kita pagubran. Do you know the reason why you are in that job? Kada kita ayan yung aluglugar. Do you know the reason why you are there? Hello? Kada kayo nga ayan yung officer. Do you know the reason why you are there? Jesus knew the reason why He was there. He was here. And what is that? To do the Father's will. Obedient mind. The obedient mind, mindful ka DJ, command and instruction. Ang ano karpintero kakabsat kat nakamerienda lang nalipatan naman timbagan engineering. Hello? Oh, nabsugan eh. Nagtigabang kakabsat kat kunanagat awa na nalipatan na ti instruction engineering. Oh, kakabsat like the Lord Jesus Christ nga ti klase ti obedience nga impakita nakat may nga panunot nga si papanunot kaday jay nang ibaunan ti amaken kuana. So kakabsat, anyaman ti mapasambak iti lubong. Anyaman, dagiti sumangbay ti panagbiag. Sila lagip tayo, si papanunot, kan isulat ta ti priority ti panunot tayo. DJ pagayatan iti Apo. Amen? Kung kunakno ka digiti palpalubusan, digiti pinalpalubusan kanap na panji Hawaii, the John Ray, the MM, ilay down ko kadakwa na kunak. The reason no aping ay palubos ti Apo nga mapangkay dita Hawaii kunak kadakwa da. Kat no, talikudan yun ton. No, adaywan yun ton. Dito nga reason nga amuy of which you are aware. You are aware as a Christian. Aping nga ipan nakati greener pasture. No, talikudam to deta. Hamunton nga mananam, ragsak mo, ti kaadam, ti balasiw taaw. Because the only reason that will give you fulfillment and joy in working abroad of which nakarigrigat ti agabroad kakabsat. Ngam ti lamang tudking katragsak, kat si papanunot ka, jay rason no apay nga impan na katiapo dita. Nakita yung kakabsat? Mindful of that. So, anat maadal tayo? Alas 8 nagalistot oras. Umuna kakabsat, two things we must learn from Christ's example of obedience. Number 1, obey completely. Obey completely. Ano ka na sound completely? Totally. We do not pick and choose which of His instructions we want to obey. Adam, di kita Kristiyano nga pilipilin na natakayat na nga pagtulnugan, saan nakakabsat? Kahit nangasawang kada kami nga pastor, pilyin mi nga rudmat ti isuro mi kada kayo. Nga adda di kita liklikan mi nga isuro. Hello? Haan? Takti ko na ti Biblia, preach the whole counsel of God. Therefore, you must also learn the whole counsel of God. Sala nga, di kayat mo nga pagtulnugan, iti dapat pagtulnugan. Nalawag kakabsat? But siyempre, hamo mabigla nga aramida namin. Mangrugi ka, kasla ko man no, giving, ulitek man nun. Siyempre, hamo kaya nga, pilapam amin, DJ. Pakiitam, di ba? Kala DJ Agina. Kat DJ anak na, kakabsat, nasurusurunan iti mangted. Talaga nga muna ti tithes, offering, mission, first fruit, kan digiti da do mga commitment. Kat hindi kwan agkikinita da kakabsat kat makita jenanang na DJ anak na kakabsat kat na ma-fill upan na ami iso na kakabsat kat jela tithes. Kat di makonsensya ang kakabsat. Inyo storya kanyak ti may isang pastor dito eh. Ka DJ nanang na-rebuke ka DJ commitment ka DJ anak na. Angam siyempre hana kaya nga gulpian. So inuton na. Ngam isut papanan na. Awan papanan tayo, no di aramidan tayo amin na may kaskasaba. Ngam hamuman magulpi, inutom lang. Ngam isut papanam. Isut papanam. Hana mabaling nga, dito lang ti kayat ko nga pagtulnugan ti Apo. Haan nakakabsat. Amen? Completely. Why? Because partial obedience is disobedience. Uri nag-obey ka ditoy, no at the aspect nga kung na ti Apo aramidem, kat di mo kaya ti ag-obey, ag-disobey ka na ta. Partial obedience is disobedience. So what? Obey completely. Namakpay kakabsat, na isalakan tayo ko mga road. No, di jela, ima, ti pinailan sa ni Kristo, di cross. Of which He is capable of that because He is God, right? Ekat no kunana ko ma. Okay. Deti lang makin kanawa na nga imak ti mailan sa, hanyo ilan lan sa to'y bangir, hanyo ilan lan sa to'y sakak. Deti lang makanawan, may isalakan tayo nga road.
Awan na kakabsat. Kato ko na ni Apo Jesus, nga kaspagrigan, mailan sa akong handak nga ipaturay nga mataya. No makita yung tunga dete, ag-faint ako, ibabadak tumad lang. Tadyak kaya timatay, may isalakan tayo nga rod. Awan, he had to obey even unto death. Nalawag day mission na matay gaputi basol. So he should not obey partially. He must obey completely. Kat inot deda kasi nanipod kinaubing na nagministry, DJ ti papanan na nga talaga. DJ ipapaaramid ti ama. So laglagi pa nyo kakabsat, hanga multiple choice, hanga jay kayat mula nga surutan, haan. No dikat no anya timbaga ti Apo, obey it. Acts 13:22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave a testimony and said, I have found David, the son of Jesse. Amuyo di pa nang describe ni Apo ka ni David, a man after mine own heart. Why? Which shall fulfill some of my will, kunana. Which shall fulfill what he wants? No. Which shall fulfill all my will. So dapat ita sa Christian, kunam Apo, amin na mga gak nga adal, accountable nga mangi-apply Apo kenka. Kat inutom deta kakabsat. Kasla kumakada kayo nga new Christians. Tingnan nyo ha? Kada kayo nga new believers. Inawat yun ni Apo Jesus nga kas mangisalakan kay manubot. Amuyo ti umuna nga command ti Apo nga surutem. Of course, many of the things nabay ka nagdingdingeg, di ba? But the first step of your obedience is, you know what? Baptism. Iso ngay karkarara ko kabsat, nga dakay nga data Australia, agawid kayo nga bakasyon ta, bautisaran kayo. Amen? Uno siyak ti umay ditan, dakam ti umayin ta, bautisaran da kayo. Kasi, data ti ko na ti Bible The first step baptizing them in the name of the Father, that's in the command of the Lord Jesus Christ. Mayit nga ro, DJ ko na nagat, Pastor, jak agpapabautisar, ngem agat atendak latta. Agpaisong agat aten ka, adda dijay, ngem you are not obeying what God wants it done. So that's partial obedience. Hello? Isot papanam nga talaga dijay. Okay? Now, so DJ, we need to understand that God's word has not changed. Hanga nagbaliti sa utiapo. Agbaliti culture, trend, social opinion, but God's word does not change. Now, as I close nga kapsat, i-close ko pala dito, at dugpay dito, yung 5 responses to God's will. Ikwak man lagada kayo, shortly. At data tao ti Bible ka kapsat, nga, kasto iti response da ka DJ sa utiapo. Let's begin with Adam. Adam disobeyed and sin entered into the world. Di ba? Nalawag di sa utiapo, hanyo nga kanan. Mabalin nyo nga kanan, dagiti amin, except dito yung bunga. Dagiti kanan nga kanan nyo, matay kayo. Ano yung naramid ni Adam? Well, he obeyed, but later on, he was tempted, and he disobeyed. Nalipatan nan kakabsat, di jay sa utiapo, jay bilin ti apo. Gapo di pa nakisarsarita na ka di jay serpent. Iso nga, agan-anad kayo't kasarsarita yung kakabsat. Kapag di pa nakisarsaritam, malimlimo ka, ano di jayan, dete, dete nang kutaradyo nga in paradyo da nga, kung di sa lawag kakabsat, dete, mahipnotize ka. Kasla na-hypnotize ni Adan kakabsat ta, nakalawlawag jay sa utiapo. Ngam no apay nga, hindi kasarsarita na ni Eva, ni Eve kakabsat, naala, pati ni Adan. Kung na ko, apay nangang ka, kung ako man ni Adan na, ngam saan pati isong nakipanganan. Isong aganad tayo kakabsat. Baka ti didilan tayo kut isot gapo na nga malipatan tayo, dagiti sursuro iti apo. You see? Ngayon siyempre, di jagat ni Satan, sulisog ngamin direct ngamin di jayan through the serpent. Number 2, Moses. Anamot kakabsat ti struggle ni Moses. Moses argued with God when God spoke to him. Dadamot, digiti kasto nga instances ti biyag tayo nga, Apo, unangem. Napadasan nyo deta nga kakabsat? Kalang, gure ka, no maipanggap dito panang titites kat gure ka hangkopelan sa maikwasiga. Unangem. At dapel excuses tayo, dapel digiti kasla, bangan jay panunot tayo.
Ang mga excuses ni Moses, number 1, kunana, I'm not good enough. Kasi kuna ni Apo Diyos, Moses, ibaon ka, ijay Ehipto, tanangag ko, dagiti luwak, ay dagiti sangit, dagiti anak ko, and I will save them from Egypt and bring them to the land that I promise. Kat sikat mangidaulo, kuna ni Moses, I'm not good enough. Kahit nangasawan, hangko kayat, di jay ti kahit nangasawan. Excuse number 2, what if people will not believe me? Ito ang dakpat yun. Di ba? It's a question of your credibility, no authority. Kaslang kuma DJ, shayrak kuma digidi kabagyak ng anang arudo no kat katawaan dak. Hanlatan. Di nag-disobey ka DJ udyok ti Holy Spirit nga shayram. Kasi kung namkat hanlatan kasi baka kat katawaan dak. What if people will not believe me? So nga dakay dita kabsat kuna ni Tita Ditas nag-message kanyak. DJ kabsat DJ Italy, kabsat ni Tito Dave. Kaya agbuy-buya da itata, malamang. Kasi nakitak ni Tito Herminio itay. Pastor, kuna natin malam, nagibumbunong agti gospel tracks dito. Amen! Nalakaayat agibunong gospel tracks di abroad. But that's a blessing. Excuse number 3, I'm a terrible speaker. Apo, awa na. Kumbaga, ni Moses kakabsat, adut bala na. Nga kaslang pangsamba na DJ, panangibaon ti Apo, kumbaga kat harangan na kakabsat through his excuses. Agat at ata ka po. I stammer. And then lastly, so ito tinagpungtutan ng ti Apo kakabsat. Excuse number 4, please, adakan na sa bali, hana siya akon. In paraphrase ko lang dito yung kakabsat. Please, anyone but me. But you know, no, dadigit excuses tayo, turn yung excuses into reasons kat kunam Apo, imbes nga pagbalinak digito, nga kasla paralysis ti biyag ko, nga manghinder kanyak, idatag kukin ka, kat ti parabor mo, itablam, tapnon ti kasta Apo, kat mo aramat mo iti biyag ko. Number 3, Jonah. Anat response ni Jonah iti Apo? He ran away when God spoke to him. Intarayan na ti Apo. Number 4, Saul. Kung ni Apo Diyos, kill all the Amalekites. Awan ti ibat-batim, both human and animals. Ngayon dinapan ni Saul, anay naramid na, hanapin na tayo, J. King. Kadin save na kakabsat, di gito'y nalalapsat nga karnero. Kat ti Apo, kung na, hananay ayo, half obedience, dito inaramid ni Saul. Okay? Number 5, Jesus, amen, obeyed the Father even unto death. Dayjay ti dapat surutan tayo. We should not disobey like Adam. We must not argue with God. We must not run away like Jonah. We must not ignore or have obedience like Saul. But we must obey like our Lord Jesus Christ. The mind of Christ is mindful of the Father's will. Kat ti pampanunutan na, di panagtulnog na, iti nangibaunan, iti amakeng kuanan. Kada tayo itang rabi as anak iti Apo, kasta kumamat iti linaon, iti panunot tayo. Na duma-duma, dagiti trabaho, na duma-duma, dagiti paspasama, kan sitwasyon ti panagbiag. Na duma-duma, dagiti parparikot. Problema kan amin pay, nga may-maysa iti panggap ti Apo kada tayo. Nga tayo as a church, we serve God together. We grow together. Amen? We prosper in the ministry together. Kat si papanunot tayo kuma, kadigito'y nga panggap, pagayatan ti Apo. In fact, no addaman digiti planom, hamo ngayad adayo, jay planom, kadigijay, perfect plan of God for your life. I-align tayo kakabsat. Itibiyag tayo. Let us align our lives to the will of God. Isot sentro dapat tibiyag. Teka na, dito yung solar system, di ba? Revolving around the sun, kuna nga rod. Scientific, di jay. You see? So, dapat tibiyag tayo, ag-revolve, kaday jay, plano iti Apo. So, kumusta't biyag mo itang Arabi? Are you living a life of obedience to the Lord? Anya nga area iti biyag mo, ti pagididilan iti Apo king ka, ngam itantantan mo, ti panag-obey. You are delaying it. You are delaying it. Anya ti area iti biyag mo, nga agis struggle ka ti panag-obey. Maybe you can ask the prayer request kat kunang, brother, can you pray for me?
Kasi agis struggle, kayat kumutimang to di tights. Ngem, adupelang dagiti kasla barikada dito'y panunod ko. Hangkupela maiful jay pusok. O, kala dati may isa kabsat tayo ni Brother Michael. Brother Michael, are you there? Okay lang yung example ka, brother? Australia? Oh, ni Brother Michael, adamay sa nga Bible study me, last year ba yon? Or I think, brother, di summer sa, kadigito lang. Mga July, June, kasjay. Kata question da, kunada nga kasta, di question da, may panggap ti tithes. Di sursuro ti tithes, no Old Testament, New Testament, kasjay. So, siyempre, naglecturak, kakabsat. Katjak mo, nga gayam, no apay nga na-question, no na-erase na DJ nga question. Kasi, ni Brother Michael, agi-struggle, di pa nang ti tithes. Awamot kat di iti against na. Kunana, amok pastor talaga, damot ta Biblia, deta tithes. Di pa kayong question, di ka di tithes kat 10%. O, di ba? Siyempre, 10% nga ron. Tithe nga ron. Di ka di tithes 10%. Agis-struggle. So, siyempre, in-explain ko, anos, di pa nag-explain, naging gana nga, maawatan da, kat konbiktaran ti Apo, kat maikat, di kita kasla, makaigawin. Okay? Kat itatagakabsat, nagkari iti Apo, kat kunana Apo. No makapasak ka dito, itid ko ti tithes. Tatagakabsat, naka 2 months kansan, brother, 1 o 3 months, by the grace of God. 2 months na nakakabsat, nga intid nanti full nga tithes, kat no acknowledge no kagat ko na, brother, praise the Lord, they tithes mo kat ko na, pastor, kukwati apo di jay ko na. Kitam? Nakamay-mayat di puso na nakaragragsagan. Pastor ko na, awan anyaman na de, tatak, kukwamot ti apo di jay. Insublik lang ti kwa ti apo, kat nakaimimbag ti apo, kurang paikit di pastor, ta nakasaysayaat ni apo ko na. Mayatan di puso nakakapsat. So, anamot iti aspect ti biyag mo nga struggle ka ti obedience. Isun tumula papanam, aging gana kakabsat, hangka umangat Christian life mo no, di ka comply ka deta, agdama nga pakididilan iti apo keng ka. So, dapat agrow ka. No, anyaman, adabalbaliwam nga bisyo, kat mangrugi ka ta. Kuna ni Sister Erma, de new Christian tayo, at medyo datangkan na dete preaching ko iti Sunday. Kunana kanyak nga nag-message sa insenda kat nag-acknowledge sak deday tithes na nga kat kunana kat pastor, agyaman iti apo ta dati kunana, no bang ka ngagak ti preaching nga makapasakit kat madijeriknak, ngem ita kat nakamay mayateng kunana. Amen! So mayat di transition na kakabsat. From goma, nagbalin ng kakabsat nga, daga nga mamulaan. Amen! Agtubo kat agbunga. Di goma, awa na kakabsat. Malaksid no ikamdaga na kat pagmulaam tubo. Okay? So, the mind of Christ is the mind of obedience. Laglagi po nyo, ti summary ti Christian life, ti Kristiyano nga gigrow kat equivalent kadigijay area nga agtultulnog kan iti Apo. No, adda pakisarsaritan ti Apo king ka, command or instruction nga hamupay na i-perform, na i-carry out ti biyag mo, data ti area nga kayat ti Apo nga sika ket aggrow ti pamati agmature ka iti parabor iti Apo. And all of God's people say Amen. Let's pray. Father God in heaven, agyaman kami kadeti lesson nga nabatad ti pa naka-explain na I believe. I gave my best, Lord, si kanti makamo nga dadapay nga mangipadanum ken mangipasagepsep mangipakita ti kay papanan na ti panunot mi Apo. Very simple. Obedience lang ti tulbek Apo ti panaggrow. Obedience ti mangipakita ngay ayatan da ka. Obedience ti mangipakita iti pamati mi ken ka. Obedience met iti tulbek ti panang bendisyon mo iti biag mi. So, ti Kristiyano, da kami nga anak mo, data ti papanam mi agobey. Ket no ag-disobey kami Apo, Lord, no day ti panagtiwang ti panunot mi, pangasim, itultuloy na kam nga palpalagipan. Amumi ngay ayatan na kami, kat di mo kayat, nga ti biag mi agturong, iti pakadadailan. So Lord, thank you for chastening us and reminding us, kadagiti kanito nga makalipat kamken ka. Kwam ti gloria kandayaw, in Christ's name we pray. Everyone says, Amen and amen.